munsi nifuje ko tuganira ku ngingo ikomeye tutagomba guha agaciro cyane mu buzima bwacu. Nk'abantu tugizwe n'ibice bibiri bikomeye, hari igice cy'inyuma ariko hari n'igice cy'imbere, ari wo mutima wacu. Muri uwo mutima rero habera ibintu byinshi by'ibitangaza, ibintu byinshi dushobora kubona bikadutuma twibaza ibibazo byinshi, ariko ni n'ahantu umuntu yavuga yuko ari icyicaro cy'ubwiza bw'Imana, aho Imana yaturemye ikaturema mu ishusho yayo. Icyo gihe rero hari igihe tudafata umwanya wo kubyiyumvira, wo kubyihweza. Umutagatifu Inyasi, Mweranda Inyasi wa Loyola, ni urugero rwiza rw'umuntu yabifatiye umwanya akabyihweza, akabona yuko ari ahantu habera ibitangaza byinshi, hari mu bwiza bw'Imana, ariko ni naho ibizazane by'ubuzima usanga biherereye. Uba warafashe igihe cyo kwihweza ibibera muri icyo kibanza, uba warafashe igihe cyo kubona yuko uko wiyumvira, uko ubana n'abandi, uko ugendana n'abandi, bifise icyo bipfana n'icyo gice cy'imbere muri twebwe, umutima wacu. Uba wemera yuko ukubaho kwawe, ukwemera kwawe, byose biva muri iyo si y'imbere. No guhamagarira rero gufata akanya ko gufata igihe gihagije cyo kwirimbura, ukaraba muri uwo mutima wawe, ukaraba ibivamwo uko bimeze, ukaraba niba koko ubwo bwiza bw'Imana bukihari, ukaraba koko nimba ukubanira abandi, nimba uko imigenderanire yawe yifashe bifise aho bihuriye n'icyo kibanza gikomeye, n'iyo ngoro y'ibyiza byose dukesha Imana. Murakoze.